Ang buhanggu tapahambur beli la acara pamaring eti la YKB GKI TV. Pandai dita romia na pulong na miri malakata hamayang. Domiri lalu dunahu buhang menyeparongi na pulu manang na makapipi kama laluri. Amin. Ang buhanggu na pulong na parongda lalu dunahu rukuna uruhu pahamuya na masalah. Weling la Injilu Matiu kau dihiwan dalar hakampul patu lupa dalar hakampul pitu napapatanda na iya kanan dalar hakampul nom pawana danimu atau matamu kalimbi dai damu tiara bidi nadu napana tiara bidi na yudut hina hiraya na tiara memang kalupa kahira dan hamu nanyaka yuna nakalimbi. Ang buhang utam na miriyaw karito. Hindi na damu anyo tataw na mambuhango matambu nakalimbi dai damu tira bidi. Na cara iya na harui hal. Narihimu da mapa dang nariyang ka mapa una nyuta tapahilu ang kalimbi mamba. Natau lareh ne miri yehu na uruh ya na masalah buhang mariang ka manu dang nama muda imbu nama muda maoda ye do ya kaduna na matamu kalembi dai dangu tiara pidi nuna nariang kama tapi na cara nuna patumbunanya na masalah baru analat hamaduna ka na matamu kalembi dai dang tiara pidi buang pahemat waktu wana duka tapi nuna rihit daun nanya po na waktu duma urwi na masalah na ya betul na nu dan jalan ba urung pariangga na masalah dangu na pamuda halaya ngaraya na panghukum na iya na pareha mau hamu manyabudi na masalah na pi mau hamu manyabudi karena luhang hamu kata ngalanya na anda nama hamu nama dia patumbu ya nama masalah baru nama rihi dangu waktu tenaga ang biaya na pentingnya na papanau na imiriyehu nyuta na ajak ta kata teliti ang tatangan paham ya karena masalah nama ninya ning anda mahamu ang buang letang meriyew itu di dia na pulong meri malakata hamayang miri halamnya perongin na pulong kapipiar kama kampala kumania ladalu hangga menya na masalah kama uru pamia lalu rima holodo amin. Ang buang ko takayuhu anak pulong na miri ang bumaruang lupa like ya subscribe dan pabirinya.